Betty akomete kundu gugwitwo Roy Family RFH ya Kiambu Road 1 week. After 1 week mundu ugwitwo Roy Family magithondeka Betty wega na Betty akiheo rutha, na Betty aheo rutha akiinuka mucii mwega na Betty sawa. Agicoka mundu ugwitwo Betty agitwita twi mundu ugwitwo Ciro wa GP tukimuro na Ciro wa GP tukimurokia rucini kundu gugwitwo o kuu arathondekagirwo na tukimwethera thakame na twamwethera thakame mundu ugwitwo Betty agikorwo sawa na akiagira na twamutwarite ni kurio ni mutwe. I think hindio mutwe wa muriega ni stroke ya muhangaga anta na ni stroke ya mwethaga. So Betty twakinya agithondekwo wega na mutwe ucio ugikia. I think now the stroke yokire kumunyitira kundu gugwitwo AAR haria Kiambu Road. Hau niho ru stroke ya muhutirie na kuu ni kuru twamenyeire Betty kira kiramutanga na Betty kira kiramuthinia ni leukemia.